basuhuje aho muherereye hose ikaze. Umumotari watwaye Ishow Speed yari ari mu gihugu bagiye kumuhana bihanikiriye kubera ko yakoze amakosa akomeye yari no gutuma ubuzima bwa Ishow Speed buhatakarira cyangwa se bigateza ibindi bibazo. Haciyemo iminsi iki cyamamare avuye mu Rwanda, ubu akaba akiri muri Afurika aho ari kugenda azenguruka. Ubwo rero ayo makosa yakoze kugira ngo amenyekane, ni umuntu wagiye ku mbuga nkoranyambaga atabaza polisi atuye umuntu yakoze amakosa ni mu muhane. Ni umugabo witwa Edman Ishimwe. Uyu Edman Ishimwe yibukwa cyane ubwo yatabazaga inzego nkuru z'igihugu ndetse na polisi, akamenyesha polisi ko GEDEON yari ari kugenda mu modoka agenda aririmba indirimbo atambaye umukandara. Ni video yari yashyize hanze, hanyuma rero polisi kimenyeshwa ihita ibona yuko GEDEON yakoze amakosa, birangira bamuhannye yishyura amande agomba kwishyurwa kubera yuko gutwara utambaye umukandara bidashyira ubuzima bwawe mu kaga gusa, ubwo binashyira ubuzima mu kaga bw'abandi bakoresha umuhanda. Icyo gihe nyine yahise ahanwa biturutse ku ntabaza yatanzwe n'uyu Edman Ishimwe. Uyu Edman Ishimwe kandi yigeze no gutabaza inzego avuga yuko ngo indirimbo Tunywe ya Philipita Ishkevi na Bruston ngo iyobya urubyiruko ikayobya n'abanyarwanda kubera yuko ngo yari irimo ibintu ngo bitubaka sosiyete byo gusinda. Icyo gihe byarangiye iyo ndirimbo ikuwe ku rubuga rwa YouTube kubera yuko nyine yarayireze. Ukurega iyo ndirimbo rero yavuze yuko yabikoze mu muyo wo kurinda sosiyete y'u Rwanda, mu gihe ngo bavuga ngo tunywe rese wakazana ngo tunywe. Yavuze yuko byari mu muyo wo kuyobya abanyarwanda, nuko afata iya mbere aba arayireze. Nyuma rero y'ibyo bya GEDEON ndetse n'ibyo bya Philipita, yongereho gutabaza uyu Ishow Speed aza mu Rwanda yatwaye n'umumotari wamuye ku mbuga nkoranyambaga witwa Motari Wanyu. Ubwo rero igihe yari amutwaye ntabwo yari yambaye kasike kubera yuko nyine yari ari gustreaminga, ariko nyine murabizi mu Rwanda ntawe uri hejuru y'amategeko, ntawe uri hejuru y'impanuka. Impanuka ntitoranya, mbega nawe yagombaga gukurikiza ayo mategeko. Uyu rero witwa Motari Wanyu wari utwaye moto ya Spiro ntabwo yabwiye Ishow Speed kwambara kasike. Uyu rero Edman Ishimwe akaba yanditse ati Dear Rwanda Police, kuba Motari Wanyu atwaye icyamamare Ishow Speed ntibimuha uburenganzira bwo kwica amategeko agenga umwuga akora. Ati ikosa ryo gutwara umugenzi atambaye kasike arihanirwe. Ubwo rero byanze bikunze amande agiye kumuvamo yo gukora amakosa kandi abizi. Mu gihugu cy'u Rwanda amategeko agenga umuhanda ategeka ko haba abatwara moto ndetse n'abagenzi bagomba kwambara ingofero zabugenewe cyangwa se kasike mu rwego rwo kwirinda no kurinda ubuzima bw'abakoresha umuhanda. Iyo umugenzi afashwe atambaye kasike cyangwa se yambaye itaziritse neza, igihano gihabwa motari kuko ari ufite inshingano zo kwisuzuma no gusuzuma niba uwatwaye yujuje ibisabwa n'amategeko nk'uko biteganywa n'amategeko agenga imikoreshereze y'umuhanda. Iyo motari atwaye umugenzi atambaye kasike, uyu motari acibwa amande y'amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 10. Ubwo rero uyu motari byanze bikunze ayo mande agiye kuyatanga yinjire mu isanduku ya leta. Ngayo nguko byaturutse kuri Edman Ishimwe watabaje inzego.